Val faras dedi. Жылкынын кешиги таза. At, жылкы içkenden kalgan su тууралуу алымдарыбыздын bir kança pikiri var. İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi'den 4 pikir kelет. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi жылкынын кешиги тууралуу kança pikir ayткан экен? 4. Birincisi İmam Balhi rahmetullahi aleyhi деген alım Abu Hanife'dan kılgan rivayetinde aytат. Men üçün at içkenden kalgan sudan karaganda başka su menen darat alуу жакшыраак дейт. Haram demedi, gördünüzler mi? Attan kalgan suga darat alganга karaganda başka taza su olsa oşol men darat alуу жакшы dedi. Aram dedi mi? Жакшыраак деп koydu болгону. Бул да таза, бирок тиги менен дарат алуу жакшыраак dedi. Бул bir pikir. Экинчи pikir Hasan bin Ziyad rahmetullahi aleyhi. Abu Hanife'nin şagirdlerinden, ha bilesiniz. Bu kişi Abu Hanife'den bolgan rivayetinde aytат. At içkenden kalgan su attın eti siyaktуу makruh deydi. Sebebi Abu Hanife rahmetullahi aleyhi ölgönüne bir rivayette 3 gün bir rivayette 7 gün kalganga çeyin emne attın keşigini jegenge bolboyt degen pikirdi aytıp жүргөн. Keyin sözünden kaytkan. Bul oşol birinci pikirini aytıp atat. Attın keşigi, attın eti siyaktуу emneken makruh deydi. Bu da ikinci pikir. Üçüncüsü attın keşigi eşektin keşigi siyaktуу deydi. Attın keşigi eşektin keşigi siyaktуу degen bir pikir kelet. Dördüncüsü bu iki imamның sözü siyaktуу Abu Hanife rahmetullahi aleyhi aytат. At içkenden kalgan su taza деп айтылган дейт. Мына ушул pikir менен амал кылынат. Кыскасы attın keşigi эмнекен? Taza. Түшүндүңүздөр? Эми эмне үчүн ошол жерде atты, жылкыны бардык эти жейиле турган жаныбарлардын катарына кошуп койболду. Болот эле да, ошондо кошуп койгондо биз кыргыз элинде аттын этини жейбиз го. Макулил ахамга кирип кетет. Өзүнчө айтты. Себеби бул жерде ихтилаф бар, талаштар бар. Түшүндүңүзбү? Жана айтпадымбы Абу Ханифа рахматуллахи алейхи жегенге болот, болбойт деген версиялардан анан кешигинин өкүмүндө дагы канча пикир айтылды. Мына ошол себептен эмне деп жатат таксырым? Bunu özünчө кылып жазды да. Өзүнчө ойлогула ошол эти жейле турган жаныбарлардын кешигири бул да эле ошол аттай эле таза. Сен ойлогула аттыкы таза эмес деп туруп өзүнчө кылып жазып койду. Мафхум?